Id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ li ddaħlu f'pajjiżna fl-aħħar sentejn kienu deskritti bħala prattiċi mill-aqwa u li jistgħu jkunu użati madwar id-dinja. Għal dan il-mibgħut speċjali tal-Istati Uniti għad-drittijiet ta' persuni LGBTIQ Randy Berry li bħalissa qed iżur pajjiżna. I think they've been extraordinary and have come in such a quick succession that I'm here to basically look at this model and see how I think it might be a best practice that can be shared more globally. I'm very happy to see the enormous progress that has been made here. Fil-Palazz San Antonio li ta' filgħodu, Berry iltaqa' ma' numru ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li jaħdmu favur id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. U qal li kif ilu 10 ġimgħat biss fil-kariga, għamela priorità li jżur pajjiżna biex ikollu ċans jitkellem mal-istess organizzazzjonijiet fuq l-idejat, il-ħsibijiet u l-esperjenzi tagħhom. Sostna dak kollu li sar poġġa lil Malta fuq quddiem-net ta' drittijiet ta' persuni LGBTIQ u jemmen li pajjiżi oħra għandhom jimxu fuq il-passi ta' pajjiżna. I believe that really the innovation that's been realized, particularly with the gender identity law, really catapults Malta to the global forefront in terms of progressive approaches to this essential human rights issue. And I hope other countries are watching because I think it's an amazingly unique Maltese export about inclusivity and about embracing diversity. I think a lot of people can learn from this. Berry temjejt li tmexxija u l-viżjoni imorru jitfid u għalhekk progress f'dan il-qasam ma jistax isir jekk waħda minn dawn tkun nieqsa.